Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Guverinoma ya Kongo Kinshasa yatanze impuruza y'uko umutwe w'Ventura ukomeje kwegereza ingabo nyinshi umujyi wa Uvira kugira ngo inyeshyamba zabo zibigarurire. Minisitiri w'itangazamakuru n'itumanaho akaba n'umuvugizi wa leta ya Kongo Patrick Muyaya Katembwe niwe watangaje mu makuru. Abwiye inama y'abaminisitiri yavuze ati muri Kivu y'Amajyepfo twamenye ko Ventura iri kongera ingabo mu bice byose by'imirongo y'urugamba. Intego yayo ni ukwigarurira ibice biri mu maboko ya FARDC by'umwihariko Uvira. Umujyi wa Uvira Kinshasa yavuze ko Ventura yatangiye kugira amajanja. Niwe wa kabiri munini muri Kivu y'Amajyepfo nyuma ya Bukavu. Uyu nawe ugenzurwa na Ventura kuva muri Gashyantare uyu mwaka. Kinshasa kandi iravuga ibi ngibi mu gihe uruhande rwa Ventura rwo ruyishinja kurundinga mu bice bitandukanye mu rwego rwo kugaba ibitero mu bice bituwe cyane n'abaturage no gushyira abaturage mu kaga. Amakuru avuga ko leta ya Kongo ifite gahunda yo kohereza uburasirazuba bwa Kongo ndetse n'Ibujumbura mu Burundi ingabo zibarirwa mu 60,000 kugira ngo ziyifashe kwisubiza ibice byose yambuwe n'inyeshyamba birimo imijyi ya Goma na Bukavu. Mu mujyi wa Uvira honyine bivuga ko hoherejwe ingabo za FARDC zibarirwa mu 7,000 ziyongeraho abarwanyi batazi umubare ba FDLR, Wazalendo, ingabo z'Urundi ndetse n'abacancuro b'Abanyakolombia. Umwuka mubi ukomeje gututumba hagati ya ziriya mpande zombi mu gihe ziri gusubukura ibiganiro bya Doha bigamije gushyira iherezo ku makimbirane zifitanye. Umuvugizi wa Ventura Kanyuka mu butumwa yatanze ku rubuga rwa Isi kuwa gatanu yashinje leta ya Kongo gukwirakwiza amakuru y'ibinyamakuru nkoranyambaga igambiriye kudubya biriya biganiro by'Doha. Ubutegetsi bwa Kinshasa ariko kandi bwateguje ko buzasaba Uganda ibisobanuro nyuma y'ifunguye umupaka wabonagana n'ikoze mu bice bigenzurwa n'ibiro rya Ventura. Ku itariki ya 10 Nyakanga umuyobozi w'akarere ka Kisoro Abere Bizimana yafunguye umupaka wabonagana hashingiwe ku ibwiriza ryatanzwe na Perezida Yoweri Kaguta Museveni nk'uko byasobanuwe umugaba mukuru w'ingabo z'abigwana Jeanne Muhozi Kainerugaba. Umupaka wa Ishashe nawo warafunguwe kugira ngo ubucuruzi busubukurwe. Jeanne Muhozi icyo gihe yaravuze ati nta gikwiye kubuza abantu gucuruza, tuzakora iperereza ku bayobozi bose bahagaritse ubu bucuruzi. Mu nama y'abaminisitiri yateranye kuwa gatanu iyobowe na Perezida wa Kongo, ingingo y'ifungurwa ry'imipaka ihuza Uganda n'ibice bigenzurwa n'inyeshyamba iri muzaganiriweho nk'uko umuvugizi wa leta ya Kongo Patrick Muyaya yabisobanuye muri raporo y'imyanzuro y'iyo nama. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Therese Kayikwamba Wagner yasabwe gusaba Uganda ibisobanuro kuri iki cyemezo yafashe. Ati Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga yasabwe gufata ingamba kugira ngo abone ibisobanuro byumvikana ubwo umupaka wabonagana wafungurwaga. Bizimana yashimiye Perezida Museveni wumvise gutakamba ko abaturage, asobanura ko ubucuruzi nta buhure na politiki. Ventura yashimiye Perezida Museveni wahisemo gushyira imbere iterambere ry'abaturage agasaba ko iyi mipaka ifungurwa. Nararanganisha amaso umunyamakuru byandikirwa muri Kenya. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika. Manitsiko Hagati gacagoza Vice Perezida wa Kenya yamaganye ibiganiro huje abanyakenya bose bisabwa na Odinga ngo bakemure ibibazo bya politiki igihugu kirimo. Ivuze ko Odinga nta jambo nete afite ku banyapolitike ngo igihe ahereye yabisaba nta musaruro byigeze bitanga. Mu cyumweru gishize bwana Odinga yavuze ko abanyakenya bari guca mu bihe by'ubukungu bigoye butifashe neza n'ihonyorwa ry'uburenganzira bwa muntu. Asaba ko uburyo bwo guhurira hamwe bakaganira nk'igihugu bagashaka inzira babisohokamo. Hagati gashago yavuze ko Odinga ari kirihayira ubushaka murongo mu butegetsi bwose buje yitwaje icyo yita ibiganiro kuko ngo bazi ko niba ari umwanya ubonetse azawufata. Ngo naho ubundi nta kintu na kimwe avuze muri politiki ya Kenya kuko byagaragaye ko akina politiki iganisha ku ndege gusa. Bwana Gashagwa wirukanwe ku mwanya wa Vice Perezida muri Kenya yavuze ko Odinga akunda kuba mu butegetsi ariko akaba ari wa muntu utakwemera kugira icyo avuga abashaka ko abandi bantu bakora bakaza sarura nka Rutemayeze. Hagati Gashagwa yavuze ko ibiganiro nyakenya bashaka bazabikora 2027 mu matora bagatora undi mutegetsi wabo bagashyira uriya muto ku ruhande. Ibyo bajyamo byose ngo byaba ari amarenza munsi. Yasabye ko abantu bakwiye kwizirika umukanda mu myaka 2 ashigaje ubundi akagenda. Agaseke k'amakuru mu karere ngafunikire mu rundi abanyamakuru bakozeje ba muri no barandika. Manitswe nyakeri zose mu cyahoze ari ntara Karusi mu Burundi uyometswe kuri Gitega kuko kuva umwaka w'amashuri watangira abana hafi 7,000 bataye amashuri ndetse ntiyazwaho bari. Amakuru yavuze ko igiteye inkeke ari uko intara yugarijwe n'ubukene bukomeye cyane ndetse bwatumye abantu benshi basuhuka. Ukongeraho n'amakuru aba ko ari ubucuruzi bw'ibanga bw'abana bujyanwa muri Tanzania. Bamwe barimo muri iki gice bavuze ko ari abana bamwe ubona bagendana n'abantu batazi ukazategereza ko bagaruka ugaheba bagakeka ko bacuruzwa muri Tanzania kubera inzara mu miryango yabo. Imiryango itegamiye kuri leta mu Burundi ivuga ko ari amakuru ko ubukene buri gutuma bamwe mu bana boherezwa muri Tanzania bijejwe akazi cyangwa se kwirwa amashuri ariko nta ukurikirana ngo menye uko bigenda iyo bahageze. Bikaba bikeye ko abana bo mu cyahoze ari ntara Karusi baba bakoreshwa ubucakara bugezweho muri Tanzania. Minisiteri y'Uburezi mu Burundi yavuze ko ikibazo kizi giye gushyiraho uburyo bwa za kantine ku mashuri abana bakazajya barya ariko bakazanakorana n'inzego zitandukanye bakamenya amakuru yuzuye y'ukuntu usanga mu mashuri n'abanyeshuri barimo kandi no mu ngo badahari. Ikiberujije abarundi ni uko intara Karusi ngo yahoze ari intangarugero mu myigire mu gihugu cyose none umugabo uza abana bajya ku mashuri kubera ubukene. Muri Afurika guverinoma ya Nigeria yatangaje ko igitutu cya Perezida wa Amerika Donald Trump kitazatuma yemera kwakira abanyavenezuela bafungiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubutumwa bwatanzwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Nigeria Yusuf Tugari yifashishije amagambo yo mu ndirimbo y'itsinda ry'abaraperi b'Abanyamerika rizwi nka Public Enemy
ati mu magambo y'itsinda ry'abaraperi bo muri Amerika ryamamaye Public Enemy uri ku murongo wa Flavor Flav, umwe mu barigize wavuze ngo Flavor Flav afite ibibazo bye ntacyo nagufasha man. Minisitiri Tugari yavuze ko Nigeria ifite abaturage barenga miliyoni 330, asobanura ko ari benshi ku buryo itakwemera kwakira abanyavenezuela Amerika ishaka kubohereza. Ati dufite abaturage barenga miliyoni 330, byaba bitumvikana Nigeria yemeye kwakira abanyavenezuela 300 bazirukanwa. Nigeria mu bihugu Trump yakangije kuzamura umusoro w'ibicuruzwa biturukayo, abashinja kugendera kuri politiki y'umuryango BRICS ashinja kurwanya Amerika. Minisitiri Tugari yagaragaje ko ibihugu bya Afurika bishobora kuzamurirwa umusoro bizira kwanga kwakira abimukira b'abanyamahanga barimo n'abari muri gereza zo muri Amerika. Atukwiye no kuzirikana ko Amerika iri koza igitutu cyinshi ibihugu bya Afurika kugira ngo byemere abanyavenezuela ishaka kwirukana bamwe bakiva muri gereza. Ikinyamakuru Wall Street Journal cyatangaje ko cyabonye inyandiko ya Amerika isaba ibindi bihugu bya Afurika birimo Mauritania, Gabon, Guinea Bissau na Senegal kwemera abimukira batakirwa n'ibihugu baturutsemo. Mu gusoza bambwire ko Perezida wa Amerika Donald Trump yabarashatse gufunguza abanyamerika 3 bahamijwe gushaka guhirika ubutegetsi muri Kongo Kinshasa. Intumwa yohereje muri Kongo zikinda gufungwa zigataha kibono mpamaguru zicikishijwe, ariko nyuma yohereje izindi atera ibuye rimwe mu giti yica inyoni ebyiri kuko abanyamerika bavanwe mu gihano cy'urupfu bajya gufunga ubuzima bwose muri Amerika, ariko asinya amasezerano na Kinshasa n'u Rwanda ashobora kumuhesha mu y'agaciro atagira ingano muri iki gihugu. Muri Werurwe Leta z'Ubumwe za Amerika zohereje muri Kongo Kinshasa intumwa 3 kugira ngo zikirize Perezida Tshisekedi ubutumwa bwihariye. Aboherejwe Kinshasa n'umushoramari Moti Kahana ufite ubwenegihugu bwa Amerika na Israel, Justin Sapo wabaye mu ngabo za Amerika na Stuart Seridowitz wabaye umukozi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Icyajyanye izi ntumwa Kinshasa no kuganira n'ubutegetsi bwa Kongo kurya abanyamerika 3 bari bakatiwe igihano cy'urupfu, Marcel Maranga, Tyler Thompson na Benjamin Zerman Paron bakurwa muri gereza y'amakara bagasubira i Washington kugira ngo Tshisekedi yemere kurekuriza imfungwa zari ziteguye kumusezeranya ko Amerika izemera kugira na Kongo amasezerano y'ubufatanye mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro no kuyatunganya kandi ikamufasha kubaka inzego z'umutekano z'igihugu cye. Icyemezo cyo kuzoreza muri ibi biganiro cyashingiraga ku bunararibonye zari zifite nka Kahana yagize uruhare rukomeye mu kura muri Karere n'Abayahudi 200 mu Werurwe umwaka wa 2022 ubwo icyo gihugu cyagabwaho ibitero bikomeye n'Uburusiya. Kahana kandi yari yarahuye na Tshisekedi Davos mu Busuwisi mu nama mpuzamahanga ry'ubukungu yabaye muri Mutarama uyu mwaka. Iki gihe umushoramari yamuburiye ko hari abashaka kumukura ku butegetsi barimo abanya-Israel. Davos Kahana yahaye Tshisekedi urutonde rw'abahamyaga ko bashaka kumukura ku butegetsi ruriho umuyobozi w'ibiro bishinzwe igisirikare umugore mukuru w'igihugu Jean Frank Ntumba. Ubwo Kahana n'abagenzi bagera ku kibuga kinini cy'Anjiri Kinshasa bakiriwe mu cyubahiro uko moto ya polisi nayo bagejeje kuri hoteli bacumbitsemo. Muri iryo joro bateganyaga kubanza kuganira n'umujyanama wa Tshisekedi mu by'umutekano Desire Kashimiri Kurongere Ebirande bakanasangira ifunguro, ariko bamenyesha ko bidashoboka. Ubwo basanga kuri hoteli saa 8 z'urukerera, Sapo yasobanuriye intaramakuru Reuters ko Ebirande yakekaga ko intumwa za Amerika zishobora kuba abatekamutwe, bityo ko ariyo mpamvu yanze kuganira nazo. Kahana uyoboye izi ntumwa yabonye ko bishobora kuza kuba ibibazo, ahamagara intumwa yereye Trump ishinzwe gukurikirana ibibazo by'imbohe Dustin Stewart kugira ngo amenyeshe Ebirande ko atari abatekamutwe. Ku munsi wakurikiyeho Stewart yohereje Ebirande email imumenyesha ko Kahana na bagenzi boherejwe na Amerika kugira ngo baganire ubutegetsi bwa Kongo ku banyamerika 3 bafunzwe. Ku mugoroba ku munsi wabo wa kabiri Kinshasa, Kahana na bagenzi bari bategereje guhura Tshisekedi nibwo umucancuro ukomoka muri Syria yabasabye ko bajya gusangira mu kigo cya gisirikare kiri Kinshasa. Abandi bitabiriye iki gikorwa cyo gusangira n'umushabitsi w'intwaro ufite ubwenegihugu bwa Israel n'Ubufaransa ndetse n'umunyapolitiki ukorana bya hafi na Tshisekedi Kinwani Kamitetu Masamba. Nyuma yo gusangira, uyu mucancuro ngo yasabye abashyitsi ko bajya kwitoza kurasa. Kahana na Sapo barabyemera. Icyo batazirikanye ni uko mu kigo cya gisirikare bitorezaga amatari kuri ngoro umukuru w'igihugu kandi bwari bwije. Mu gitondo cyakurikiyeho Kamitetu yamagaye Kahana amunyesha ko inzego z'ubutasi zarakajwe n'amasasu yumvikanye mu ijoro kuko zaketse ko ingoro umukuru w'igihugu yaba iri kugabwaho ibitero. Nyuma yaho Jenerali Ntumba yasanze intumwa za Amerika kuri hoteli zisaba gutanga pasiporo zazo zikanamusanga ku biro bye. Kahana we yari yahiye ubwoba ko urutonde yahaye Tshisekedi rw'abashaka kumukura ku butegetsi ruri umusirikare mu gihe uruzinduko rw'izi ntumwa rwari rutangiye kugorana. Seridowitz yahamagaye ambasaderi wa Amerika muri Kongo Rakitambiri cyane ko bigeze gukorana kera umunyesha ibibazo bahuye nabyo. Umushabitsi w'intwaro witabira umusangiro bere mu kigo cya gisirikare yasobanuye ko mu mwanya ambasaderi uri yahamagawe muri hoteli Kahana abagenzi bari bacumbitsemo hoherejwe abakozi benshi ba ambasade ya Amerika kugira ngo babatabare. Uyu mushabitsi yasobanuye ibyo yabonye muri uwo mwanya ati naratekereje ni mbega ni byiza ko umunyamerika muri iki kibazo ubyumve ko byari nka filime. Ubwo abakozi ba ambasade ya Amerika bageraga kuri iyi hoteli Jenerali Ntumba yahise agenda, ariko asiga babitsemo ubwoba ko bitarangirira aho ngaho ngo batangira kwibaza ko biruze kugenda kuko babonaga ko zigiye gufunga
gufungwa. Ushinzwe umutekano kuri ambasade y'Amerika yabwize intumwa ko bitewe n'ikibazo cyavutse zaguma mu byuma bya hoteli zicumbitsemo ku buryo nta muntu wafungura imiryango cyangwa se zikimukira mu yindi hoteli cyangwa se zikava muri Kongo ku kanya. Kana yatangaje ko yahisemo kuva muri Kongo. Ati ngo navuze ni nkunze uburyo bwa gatatu kuko nibwo bwiza. Uko izi ntumwa zahisemo kuva muri Kongo ku kanya, ambasade y'Amerika yazohereje imodoka iri ibirango byayo izijyana ku kibuga cy'indege aho zari gutwarwa n'indege ya Air France yari igiye kujya mu Bufaransa. Bagize hagenzurirwa pasiporo ku kibuga cy'indege barafatwa, bajyanwe mu cyumba basabwa telefone. Ubwo Siriduwizi yongeye guhamagara kuri ambasade yohereza umukozi wa Air France arabafunguza. Uruzinduko rwa Kana, Sapu na Siriduwizi rwahagaze badahuye na Tshisekedi ngo bamugeze ubutumwa bwa Amerika ku ifunguro ry'Amerika batatu bari bafungiye muri gereza y'Amakara kuva muri Gicurasi umwaka ushize. Nyuma y'aho ubutumwa bw'izi ntumwa budakunze, Amerika yatangiye guhana na Kongo mu bundi buryo kugira ngo abanyamerika bafungurwe. Tariki 2 Mata y'umwaka Tshisekedi yabakuriyeho igihano cy'urupfu, agisimbuza igifungo cyo gufungwa burundu. Marcel Maranga, Thompson na Zariman wejwe muri Amerika muri uko kwezi nyuma y'uruzinduko umujyanama perezida wa Amerika Donald Trump ku bufatanye na Afurika. Masadi Bros yagiriye mu mujyi wa Kinshasa.